ado tea tree gi challenge se ai yu akhanda ai do dum highly positive oiba result phange na khanjai. Hi everyone, welcome back to another Real Talk Skincare video. Ado myam ngasi gi video sidi title dai so dum khangamani aina 7 days sigi tea tree se season na doini bako tea tree haraga bottle macha concentration yam wang ba tea tree do na te haidi macha do di akoi na dilute tongna ga maida taina doini na traga tai roga su allergic reactions kuma thokba he na skin de chana da ba chathat pa yam thoidana amang dai na 7 days honey gi tawgi budo yamna I show result yam phai yaw ga uring kuma phabda su mateng yam pange. So I thought of doing the same thing with tea tree ado sigi tea tree city aina thiraga phaba tea trees ai reviews ka loina mag yenga kanda sigi pilgrim gi ko A Beauty Australia hai basigi tea tree range sigi products oina thingna jabane aduna si 7 days try tawraga da ngasi namjabane video se ado nakoi gi skin se acne prone oiba skin oiraga this video is definitely for you guys. So without further ado let's start the video. Tea tree ki products me ambudi lai ado aina pilgrim yu oina tea tree range se choose stories na kai gino harakan patang aina trusted oiba brand do adu shu oye aduga makhoina Australian beauty range with tea tree for oily and acne prone skin su launch to bi re tea tree ka ki poche season araga di aina khanba kan si se aina season araga na khoi ki tea tree ki how to ba mahau kinda ga sum soida na ga changi bu do adu ki mahau bu dum changi aduna mayak to kalle di khangi ba si se adu ga khoi ki chai chiman hida ku mate be khara kai ba ki khara thuppe ko do kamaina kari no da hai pot mari khatang ne tum loi mak su khong he bu ko de khong abani na har ga hekta First kisina face wash ne sigi se tea tree purifying gel face wash ne with salicylic acid and CICA ne bu face wash ko in adequate amount lower ga mai sida phadana circular motion da dai bi doi ne aduga dum mai ta doi 3 hai base lei se ta 3 troga mai chat podo mai chale bu ba ado hoi atopa mamang dai ne season na give brand atopa gi tea tree face wash kumba se adu da su dum manam number do adu mai na kesu yam kan na khena de dum chap manai namme aduga sigi face wash ki aina nungai ba hire ga de khoi gi mai se dry tau top to adu mai na oi ba hai di thread kangjan ba malai da uring gi pot season na ji mai je hekta thread kangi da na sigi di kang bo do adu mai na oi de sigi face wash se gentle oi bata na ta na khoi pore se deep clean tawe aduga acne su fight tau bi aduga magi price na 250 ne face wash ta ra matung dai khoi na mai se pore se muk tighten tau na ba gi da makta toner season na doina do khona season na doi toner sina sigi tea tree purifying toner with niacinamide and hyaluronic acid season na doine ado toner oigera amo oigera khoina acne prone oiba skin kai ka gi di oily oiba skin gi de khoina season na doise sulfate paraben free oil non comedogenic oiba products oina thiraga season na bio ai hojikan adu kupa non comedogenic haiga thira oina season na yoba pochai kai se khoina sigi toner se sana fish ka paga season na shi ai ado ai di adu gum do yam kan na fish ka pa do pain da bu do thumma oina tai bu do pa me ba hojikan do ai poto yam oin tai re ba toner oiga su pen ge tai bu do ado gi ai di lasting amada hapaga pura wet ohelaga mai da oina dap tawe sigi toner se am gentle oibata na tan skin se am refresh or thambi bado adu main thamaga pores su cleanse tau thoaga tightening su tau bi aduga magi price ina lupa 400 khakne toner gi matam dai khoi serum use tau doine adu aina season na doi serum sina akhoi tea tree blemish remover serum sine adu mangonda yauri se 10% niacinamide aduga 1% zinc PCA ne sigi serum za to pai na season na serum ga kitang khetna ba male haidi sumaina taiba lore kanda ne thona kangjan gi do adu maina oi ba haidi tap tawraga phajana fingertips na massage tawraga let it dry kaina ga tawbu do adu let it dry tawtri kanda law kangi ba ngonda di sigi serum se koina chang naina season na matam da koi skin gi barrier do phajana repair taw thoa uring thungi bagi dark blemishes ka acne marks ka do dum tapna fet to hale do si se khudak ta season araga khudak ta phagada ba nate ko adum haidi tapna pharaga doine makha tara ko dai koi skin se hydrated oina thamna bagi da makta moisturizer ama use to godoine ado aina use to riba moisturizer sina tea tree light non oily moisturizer sina on the yours sina hyaluronic acid aduga CICA ne moisturizer se koina adequate amount lower mai ama dingak ta phajana pena tai biro moisturizer khuding maki mathau de khoi skin da hydration pi bane aduga sigi moisturizer sina khoi da piri ba hydration siamna lightweight oi ba hydration ne aduga khoi gi blemishes kai kasu handa halle adugi mathakta uring thunghan bagi chang do adusu handayeba sigi mari zain hafta ama dum phajana season na yeba aduga try tora yeng bakanda ai gi blemishes ka swai da nusha gi da ka khamdi aga leiba khotba aduga uring gi khara swai da leiba khotba do khara di handai yamna makhandra da ga ngashi season na khudakta handani haibante skin ado si season na ga koina skin care se loire haiba do adu makti yade maram di moisturizer season na ba matung da sunscreen amadi sungtha thawa yate sunscreen di dum season na bio -7 days ki challenge tora ga isagi skin de improvement lay or like the skin thaki wana ta ba koi gi
hakchangi oigera amagi oigera ai sumai tawbase tha amada ani gumba ahum gumba mai tawge tawbane ado hoi haidi aina tawraga nakoi da kanaragadi nakoi su taw yaidana aina tawraga kanadragadi nakoi su hoi masi je kanadre tawroi hairaga tawdabse yaidana adugine aduga aina ngasi gi tea tree gi pota hana hafta ama tawba kanda sigi products kai pilgrim se season ai se mama mang so ina hire sigi brands ai am trust over brand ne pilgrim is all about bringing world's beauty with the aim to honor beauty secrets from all over the world for our healthy skin and hair pilgrim se peta certified over plastic positive brand ne aduga magi products kudima sulfate amadi paraben free oye aduga cruelty free oye ina sumaina ga pot utpa kanda dum comment kum hai nupa de season na bayabra nupa de season na bayabra na high pilgrim products kudima nupa su nupi su loina mak suitable oye aduga ma se india da saba products kai oi doini hoi ado ai video se amni sanghala roge phatlang tenje lage ado mathang ni 7 kino challenge to ai ising gumba ising yam thakpi gumba try tawge tawbani aduga walking am chin bi handak na mai da hakchang gi da ina puk handa bi bloating handa bi doi tawge tawbani hoi khatang glimpse ama piram me ado khangdi lotion jarage ngasi gi video se di segi tea tree gi 7 days challenge se ngon di positive over result phange na khalle ado kai gumma na khoi shu try tawninga gadi oi sigi products natraga so atop dum try tawba ya ado sigi product season aninga gadi ai magi link se khada loin mak description na hapam ge buka aduga ai gi special code sigi se season avira gadi na khoi da so extra discount phang doini ado mayam ngashi gi dai video se sai lotion jarage ado video yingmi bagi da makta dom thank you very much. I love you all. Keep supporting me. Bye bye. Love you all.